Prema informacijama koje posjedujemo, automobil koji je izgoreo marke Toyota Yaris u vlasništvu je firme VL, čiji je sin, kako se sumnja, nastradao. Nakon stravične nesreće u novosadskom Novom Naselju, posle koje je automobil buknuo, na lice mesta došao je muškarac VL, koji je policiji izjavio da se u vozilu nalazio njegov sin Marko L, 22 godine. Prema informacijama koje posjedujemo, automobil koji je izgoreo marke Toyota Yaris u vlasništvu je firme VL, čiji je sin, kako se sumnja, nastradao. Podsjetimo, nesreća se dogodila nešto posle 23 sata na kraju bulevara Vojvode Stepe, kada je vozač automobila uleteo u slepi deo ulice koji se koristi kao parking i zakucao u kamion. Nakon sudara došlo je do eksplozije, u požaru su izgoreli automobil i kamion, dok je jedno teretno vozilo oštećeno.